Mirwe Venice turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga bigari. Umutegetsi aserukira ONU muri RDC yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko umuhari M23 ugwanira mu buseruko bw'igihugu ufise ibirwanisho byo ku rwego ruhanitse kandi ubangamiye umutekano w'abasivile. Bintu Keita atwara umugwi wa ONU uri kubungabunga amahoro muri Congo MONUSCO yavuze ko mu migwano ihitiye M23 yagaragaye nk'igisirikare cikwije hakuba umugwi w'abitwaje ibigwanisho. Bintu Keita yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kw'isi ko M23 ifise inkoho zikomakomeye, ibisasu vya morotiye hamwe n'ibigwanisho bidahusha iyo hageze gukorora indege. Umuhari M23 wari waratsinzwe n'igisirikare ca Congo FARDC gifatanije n'inteko za MONUSCO mu 2013, ariko mu kwezi kw'icumi kumwe 2021 warongeye gusubira kwisuganya. Abategetsi ba RDC batunga urutoki u Rwanda kuba ariko rufashe mu mugongo uwo muhari. Leta y'u Rwanda yo irahakana ko ifasha uwo muhari w'abaroberi. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kw'isi karemeje kandi ejo ku munsi wa gatatu kongereza ikiringo c'umwaka umwe umugwi wa ONU uri kubungabunga amahoro muri Mali uzwi nka MINUSMA. ONU yaremeje ariko ko atagisirikare c'Ubufaransa kigwanira mu kirere kizosubira gufasha inteko za ONU nk'uko vyari ubwa mbere. Umwe mu badiplomate bo muri ako kanama atashimye kugaragaza amazina yiwe yavuze ko ibindi bihugu vya Buraya bifise inteko muri uwo mugwi bishobora guca biva muri MINUSMA kuko Ubufaransa bukumiriwe mu ngwano z'indege. Uburusiya n'Ubushinwa byahisemwo kudatora. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru ku ntambara muri Ukraine. Ubwongereza bwaremeje ku munsi wa gatatu guha Ukraine ibindi bigwanisho bifise agaciro k'umuriyaridi umwe n'ibice bibiri w'amadolari. Ibi bigwanisho birimwo indege zitagira umupilote zo mu bwoko bwa drone bizofasha kuzibira ibitero vy'Uburusiya nk'uko Ubwongereza bubivuga. Izi mfashanyo nshasha ziciye zishikana ku mfashanyo za gisirikare zingana n'imiliyaridi 2.7 z'amadolari iki gihugu kimaze guha Ukraine kuva itegwa mu kwezi kwa kabiri. Amakuru kuri intambara nyene. Umugwi mpuzamakungu washinzwe mu kwezi kwa gatatu kugira ugondoze Uburusiya bwemere guhagarika intambara muri Ukraine utangaza ko umaze gufata amafaranga hamwe n'ayandi matungo y'Abarusiya bifise agaciro karenga imiliyaridi 30 z'amadolari. Uwo mugwi wiswe RIPO wavuze ejo ku munsi wa gatatu ko haruhande y'ivyo wafashe kandi amafaranga angana imiliyaridi 300 z'amadolari y'Ibanki Nkuru y'Uburusiya. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko bakeneye ayo mafaranga n'amatungo y'Uburusiya yafashwe arimwo amamiliyaridi 100 y'Ibanki Nkuru y'Uburusiya kugira asanure igihugu cabo casambuwe n'Uburusiya. Washington, ijwi rya Amerika. Miyavuga mu makungu kandi intumwa z'abatalibani zashitse muri Qatar ejo ku munsi wa gatatu mu biganiro na leta z'umwe za Amerika. Ibi biganiro bitumbereye kurekura amafaranga ya Afghanistan yafashwe na Amerika kugira afashe abanyagihugu basinzikajwe na nyamugigima ihitiye. Amerika ivuga ko iriko irondera inzira ayo mafaranga yocamwo kugira vy'ukuri afashe abanyagihugu. Urakoze Aloyize Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 muri groupement eshatu zo mu ntara ya Rutshuru, Jomba, Bweza na Gisigadi. Abatuye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo baravuga ko bahangayikishijwe n'iyo ntambara. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe avuganye na Etienne Sikubwabo, umunyagihugu ukorera mu mujyi wa Goma. Hari Goma umutekano uradogereye, hari icuka kibi hagati y'u Rwanda na Kongo. Abaturage kwambuka imipaka no guhahirana ntabwo bifite fluidite nka mbere, usanga nyine hari ikibuze mu mibereho y'umujyi wa Goma. Ngereyeho urabona Goma hari forte presence militaire nabyo tutari tumenyereye. Ni ukuvuga ko hari abasirikare benshi. Yateye umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Umuhanda wa Rutshuru Goma niwo uturukamo ibiryo bigemura umujyi wa Goma. None urabona Bunagana ni frontiere nini irafunze, abaturage bari gushwiragira bataye ibyabo muri iyo misozi irimo imirwano, nta muturage ushobora kubamo, aho bari n'impunzi. Guverinoma ya Kongo ntabwo ishobora kubageraho, abahumanitaire ama-ONG ariyo ntabwo bari kubasiste. Donc ubuzima hano burajegeye, natwe tukumva ko intambara idufiteho ingaruka. None ayo makuru uri kumbwira nayo uyu munsi cyangwa nayo muri no minsi ishize? Kuko ndabizi ko umupaka wa Bunagana warumeze iminsi ufunze, ariko amakuru dufite nuko umutwe wa M23 uwo mupaka wongeye ukawufungura ukaba nyabagendwa. Oya, ntabwo wongeye kuba nyabagendwa, kuko hari itangazo guverineri yasohoye ko nta mukomersa wakongera kuexploit umupaka wa Bunagana, uretse n'ico uturuka hitwa Rutshuru ku territoire kugera kuri Bunagana centre ku mupaka kilometero 26, aho hari concentre imirwano hagati ya M23 na guverinoma. Nta modoka yahaca, nta muturage uhari, ni champ de combat militaire. N'ubu tuvugana hari imirwano? Imirwano irakaze muri iyo misozi yose aho wumva. Donc groupement itatu, Jomba, Bweza, Gisigari, imirwano irakaze, nta n'inyoni iri kuguruka n'abasirikare kuwundi. Wowe uri mu mujyi wa Goma, nk'umuntu utahazi cyangwa se nk'umuntu wigeze kuhagera, ushobora kumuha ishusho y'uko bimeze kugira ngo wenda yumve uko iyo ntambara uvuga imeze mu mujyi wa Goma? Utarigeze agera i Goma ntaco yabona gifatika kigaragaye, kuko yabona ko ubuzima busanzwe, ariko tuhamaze twari tuhatuye cyangwa n'uwahagera yarahazi. Ageze nko kuri petite barriere gusa, aho honyine ahuza Goma na Gisenyi, yasanga ko ubuzima bwahindutse. Uruja n'uruza hagati y'imijyi yombi, yabona ko umujyi burizore n'ubundi. Mu bihe by'intambara nk'ibi ngibi hari ibyaha bikunze gukorerwamo byo guhohotera cyangwa se gufata abagore ku ngufu. Hari nk'abagore wumva cyangwa se wumvise bahohotewe? Oya, hano mu mujyi nta byari byahagera, ariko iyo hari imirwano hari nk'abantu aho ngaho ukomoka muri za Rutshuru waba wavuganye nabo kugira ngo wumve amakuru yabo? Benshi buri gitondo, buri mugoroba umutima uhagaze, duhamagara runaka ariho, runaka yageze, abana be, umuryango we, turi kuvugana pe. Turi kuvugana uri ku kibuga cy'indege aho ukorera akazi kawe ka buri munsi. Hari urujya n'uruza rw'abagenzi bagenda bakora ingendo mu ndege, bimeze gute aho ngaho ku kibuga cy'indege aho uri? Ingendo ntozahagaze, ingendo zinariho, uretse ko hari amakompanyi amwe n'amwe yahagaritse ingendo nka Rwanda Air, Ethiopian, abagenzi baragabanyutse, naho kompanyi nationale zo mu gihugu zo nta kibazo. Abaturage bararambiwe kuko icambere cyo impamvu y'intambara ntabwo bayizi. Tumaze imyaka myinshi, mbese
nafata nk'icyerekezo cy'imyaka 30 twasaba guverinoma zombi u Rwanda na Kongo bakumvikana ikibazo bakagikemura. Hitimana uri mu mujyi wa Goma, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika. Tujye mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu nkambi ya Rusenda, impunzi z'abarundi zahacumbikiwe zihangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke bahura nawo iyo bagiye gushaka inkwi mu mashyamba. Abakora ako kazi ko gutashya kenshi n'abagore n'abakobwa, bavuga ko bafatwa ku ngufu. Uvira, inkuru ya Vedaste Ngabo. Iki kibazo cy'ubukene bw'inkwi zo gutekesha kiri muri iyi nkambi cyabaye ingorabahizi, kuko impunzi nyinshi zifata urugendo rurenze ibirometero 3 zikajya gutasha inkwi mu mashamba ndetse no mu mirima y'abaturage b'abakongomani. Niyo nkuru ni impunzi yo muri village ya 38 agaragaza yuko kugira ngo babone inkwi zo gutekesha barinda kujya mu mashamba ari mu misozi yunamiye inkambi kandi ari mu umutekano muke. Ingorane dufite kucyerekeranye n'inkwi, turaduga iyo misozi bagasenya inkwi zigoye, umubembe akubona uri kurasenya akakwirukako akagenda bakagutera amabuye bakakubeshyira yuko wivye imyumbati yabo ataniyo wivye. Izo zose ni ngorane duhura nazo bagiye gusa inkwi aho tuzironkera. Ufashe kuhana dukura inkwi ziva kure cyane, urasho imisozi yo ngaha hafi hose nta nkwi zigihari, ubu baja gusenya iyo kure hamwe niyo bagufatirayo udashobora kuranka no gutabara. Izi mpunzi ziganjemo abagore n'abakobwa ziva muri iyi nkambi zikajya gushaka inkwi hanze yayo, zivuga yuko harigeze zigera mu mashamba zigafatwa ku ngufu, izindi nazo zigakubitwa. Tudugiye ruguru naho kujya kurondera inkwi katwiruka, bamwe bakabafata ku ngufu, abandi bakatwiruka ko twamaze kutwikorera, cyangwa tugahura n'abasoda bakabanza bakatubwira za nkwi tuzite hasi dutwara imizigo. Twasaba ubutungane budufashe n'ukuri barabe ko basi barabico bodukorera, kuko twege tubona umengo tugiye kubyara abana batazi base ubwo gufatwa ku ngufu tugiye kurondera inkwi. Si abagore n'abakobwa bonyine bahura n'ibibazo bagiye gushaka inkwi mu mashyamba yo mu Rusenda, ahubwo n'abagabo batwika amakara bavuga ko ari amafaranga arenga 10,000 by'amakongomani batanga kuri za bariyeri z'inyeshamba z'abamayimayi, ari nabyo byatumye amakara aduga muri iyi nkambi. Akaryo umufuko wagiye uraduga, byatanguye aho ibiti byagiye bisigara biboneka kure, ababigurisha bagatangira kubisimbaho, ahandi naho akaduga biturutse ku mvo y'aho hantu abantu bagenda barihishwa yandi mahera, bigasha bituma rero amakara aduguko. Mbere umufuko warugugwa 20,000, bongera baraduza uje kuri 25, biraduga bija ku 30. Rero ubu umufuko ugeze ku 35. Gusa mu rwego rwo gukemura iki kibazo cy'inkwi kiri muri iyi nkambi, ishiramwe rya AIDS rijya ritanga ibizuku kuri izi mpunzi, nubwo impunzi zibinenga zivuga yuko bitaka kandi ari bike. Ikizuku ntacyo mbona kimariye na gatoya, kuko tukironka mu gihe kidakenewe, kandi ni mengo nifu cyaho hasi batora baduha utafisa amakara nk'igicana ngo cyake. Bikasaba yuko urinda kurondera rya makara, nta kazi dufise, ntacyo dufise dukora, bikasaba muri amara dupokera ugatoramwo kugira uronka ya makara. Tona rero mu bisanzwe ikizuku ntacyo kitumariye kuko utafisa amakara n'cyana. Twagerageje kuvugisha abashinzwe ishiramwe rya AIDS ari naryo ritanga ibizuku byo gutekesha muri iyi nkambi ya Rusenda, ntibafata telefone yacu ngendanwa. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo nta shuri ribanza rihari. Abayobozi bavuga ko abo bana babuze uko biga bahitamo kujya kuba muri za ruhurura mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uravuga ko wabuze ingengo y'imari yo kwimura abaturage ahagombye kubakwa amashuri. Kigali, Eric Bagirugusa. Imbere y'imbaga ubwo bareberaga hamwe imitangire ya service mu mujyi wa Kigali hagamijwe kwihutisha iterambere, abayobozi mu nzego z'ibanze bahagarariye abaturage bagaragazaga ibibazo bikibangamiye abo bayobora.
hari mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali kuva ku mukuru w'umudugudu kugera ku bategeka umujyi wa Kigali. Madamu Evans Mukabutare ahagarariye inama njyanama y'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo yavuze ko bamaze imyaka 4 batagira ikigo cy'amashuri abanza mu murenge wose. Madamu Mukabutare avuga ko bigaragara ko abana bo mu muhanda bazwi nka bamayibobo benshi bakomoka iwabo muri Remera. Umurenge wa Remera nta shuri dufite, nta primaire dufite mayibobo nyinshi. Mu mujyi wa Kigali mayibobo nyinshi ziri Remera. Impamvu ni iki? Nuko tuba tudafite ishuri. Aha mu murenge wa Remera habarizwaga ishuri rimwe rya Remera Katolike, ariko naryo rigomba kwimuka kubera gahunda zo kwagura ibikorwa remezo by'umujyi wa Kigali. Madamu Mukabutare ukuriye inama njyanama muri Remera akavuga ko abana bamwe iyo babuze aho berekeza bahitamo kuyoboka ibiraro by'imihanda na za ruhurura. Bamaze imyaka 4 bajya gutangira P1 bafite imyaka 7, harimo abafite 12 bakabagarura mu rugo. Imyaka 4 ngewe niyo nzi bagasubira mu rugo kuko ntabwo bafite aho babashyira. Icyo ni cyane. Icya kabiri, abarimu babo, ikintu cy'ishuri muri Remera ni ikintu kimaze igihe kinini. Barashorera bakajya hariya Kacyiru bagenda n'amaguru, abandi bakambuka bakajya Gacuriro, abandi bahisemo kujya muri Ruhurura. Umujyi wa Kigali uvuga ko iki kibazo kizi kandi utekereza kukibonera umuti mu bihe bya vuba. Ntugaragaza igihe ntarengwa, gusa muri uku gutinda kugikemura ku isonga harimo no kubura mikoro. Madamu Juliana Rugaza n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu mujyi wa Kigali. Hari proposal dufite ya hariya munsi y'akarere ka Gasabo, ko twashatse ahantu twakora expropriation, ugasanga expropriation irahenze, irafata nka miliyari 6. Noneho byajyamo kubaka ugasanga nacyo ni ikindi, ariko nabyo turi mu kureba. Hari ikibanza twabonye kiri munsi y'akarere ka Gasabo, turi mu gukorana na Minedik kugira ngo turebe uburyo tubasha kuba twafata abana ba Nyabisindu bakaba baza bakigira aho ngaho, kuko byagabanya ingendo ndende n'ubucyukike mu gihe ririya shuri ryaba bitari ryahava. Ku ngaruka zikomoka ku kuba abana batiga zirimo n'iz'ubuzererezi mu mujyi wa Kigali, uyu muyobozi asobanura ko ari ikibazo cyugarije igihugu muri rusange. Turaza gukomeza tubiganireho kubera ko iki ni ikibazo gihangayikishije umujyi wa Kigali, nta nubwo ari n'umujyi wa Kigali gusa, ni igihugu cyose muri rusange. Dufite ikibazo giteye ubwoba. Muzafata umwanya mujye gusura KTC, ibyo mbabwira nibwo muzabimenya. Kigali Transit Center cyangwa se ziriya za rehabilitation centers muzajye kuzisura, muzarebe ibingibi tuba turi mu kuvuga. Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nawe avuga ko hari ibitumvikana ko abana bamara igihe kinini batiga mu Rwanda, akizeza ko ku bufatanye n'izindi nzego bireba bagiye kugira icyo bagikoraho. Ikibazo cyo tugomba gushakira igisubizo ku buryo bwihuse, turakivuganaho na Minedik, turebe mu maguru mashya uko hakuboneka ibyumba by'abana kwigiramo, kuko byababaje kubona hari abana bamara imyaka 4 barabuze aho bigira mu Rwanda. Ubwo birasaba kujya mu tubanze tubisuzume neza, ntabwo twafatira aho ngaho umuntu ahita yumva ko ariko bimeze wenda 100%, ariko turabikurikirana dushaka igisubizo kandi namwe muzabimenya. Nta mibare ifatika itangwa n'abagaruka ku buremere bw'iki kibazo, gusa nibabura kuvuga ko mu myaka inishize abana batiga benshi bayobotse mu mihanda, abandi birirwa mu bikorwa byo kunywa ibiyobyabwenge. Umujyi wa Kigali usaba ko inshingano za buri ruhande, no kuvuga ubuyobozi n'ababyeyi, rutazirengagiza nk'uko Madame Martine Urugeni ushinzwe iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza mu mujyi abisobanuye. Ubu hari abana dutoragura, wahamagara umubyeyi we akakubwira ati Bizimana ubwo ari aho ngaho mumufite, ubu noneho ndaryama nsinzira. Ni ukuvuga ngo ababyeyi biyambuye inshingano zabo bazishyira kuri leta kugira ngo ibarerere. Iyo umubyeyi avuga ati ubwo ngize Imana umwana akaba ari mu maboko yanyu ndaryama nsinzire, aba yumva bizagenda gute. Ahubwo Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ikibazo cy'amashuri kifashe gite mu ntara ya Cibitoke mu Burundi? Isa amashuri abanza abuza, ahubwo bakeneye
kaminuza. Leta yari yemeye kuhubaka iryo shuri rikuru hashize imyaka 6 bagitegereje. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifatanije n'inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Venda yishimiye. Ku mutumba wa Karurama wa komine Rugombo, turi mu mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, niho hari hateguwe kubakwamwo kaminuza ya leta yegukira iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, abanyeshuri bariko baraheza amashure yisumbuye muri iyo ntara bavuga ko byoborohera kubandanya ibyigwa. Ndakubise kuminara Karurama gusabura kari kuri yuni adarigeraho niga badanye nk'ibyo shaka kubandanyiriza muri kaminuza na cyangwa habandanyiriza ko na hafi yo mukira arama prive menshi twese banitunganya uburyo kavuga ati nk'ubu natoye exeta bigace bikugora kuja kwiga izo za prive ata amafaranga ushobora kuba woronka woriya kuko uburyo buragoye. Mu ntara ya Cibitoke harangwa bahejeje amashure yisumbuye ubu bicaye imuhira kukubura aho babandanyiriza kubera mikoro make. Hamwe kaminuza ya leta ibonetse aho ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, nabo nyene babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko byo bafasha kurusha kuja kwiga kure. Cyo byomarira nuko ndose uburyo nosubira kwishuri kuja gupanga bikaca bituma utagenda, ariko iri hafi yawe haramubwira ko karonka uburyo bubaye ukabura bandanye. Twakunguka ibintu byinshi cyane, hamwe boco hashira n'ibisata twifuza, kuko kuva ngaha tuja kwiga i Bujumbura bisaba kurara hari i Bujumbura bigora ubuzima bwa, ariko ngaha kubera ari hagufi y'imiryango twaba twungutse cyane. Iruhande y'abo banyeshure n'abavyeyi bibaza igituma leta yabemereye kaminuza haheze imyaka irenga 5 ariko amaso agahera mu nzira. Nderagakura Godelieve aba ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, numwe muri abo bavyeyi, avuga ko kubona abana biwe biga kure bimutera ibibazo bitari bike. Dufasha nyene kubera baba bariko biga bari hafi, nk'ubuje nk'abakuze biga kure hayanza Ibujumbura. Dufasha cyane nk'igihe baba begereye ngine hino hafi, urabona nk'umwana ashobora kugwara kugira ngo ushike kumuraba n'amafaranga menshi y'itike. Ora bizi no hafi cyo tworohera bikamera neza. Je hari nk'umwana yagwaye ku ishuri kugeza n'uyu munsi narabuze tekije kumushikira ngo kumuraba. Abategetsi bo ku rwego rw'intara ya Cibitoke bamenyesha ko bari bakiriye neza iyo ngabire ya leta, bakavuga ko iyo babajije aho uwo mugambi ugeze babwirwa ko borindira. Aniseti Saidi n'umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Buramatari w'intara ya Cibitoke, kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika asaba leta gushitsa ibyo yemereye abanyacibitoke. Mu bisanzwe ni intara ifise amashuri ya kaminuza make n'izihari zibiri n'izabigenga, ariko gikorwa yari kaminuza ya leta. Abanyeshuri Cibitoke udasanzwe bisaba yuko uwo mugambi yari yatwemereye ujanye no kubaka iyo kaminuza mutera intambwe, kuko cyane tuziza ko ashobora mu mashini y'amateka ukemezwa ko mu buryo bwari bwabonetse. Ico kibanza cyo ku mutumba Karurama turi mu ntara ya Cibitoke cari carateguriwe kaminuza ya leta kingana na hectare 8. Gushika ubu intara zirimwo ibisata bya kaminuza ya leta ni gisata c'ubutunzi Bujumbura, Gitega, Cankuzo na Bubanza kuri 18 zigize igihugu kugeza magingaya. Uwahoze ari mu bakozi ba hafi ba Donald Trump yabwiye abadepite ko uyu wari perezida wa Amerika yarushijeho kurakazwa nuko yatsinzwe amatora mu mwaka wa 2020. Yavuze ko perezida Trump yemeranyaga n'abigaragambirije ku nteko nshinga amategeko Capitol. Temistokle Mutijima. Imbere y'akanama k'inteko nshinga amategeko kashyiriweho gukora amaperereza ku mvururu zatejwe n'abashyigikiye Donald Trump ku ngoro y'inteko nshinga amategeko ku ya 6 y'ukwezi kwa mbere umwaka ushize, Cassidy Hutchinson yavuze ko ubwo ibihumbi by'abamushyigikiye bari kuri Capitol baririmba ngo Manika Pence, Trump yabwiye umukuru w'ibiro bye Mark Meadows wari ukuriye Hutchinson mu nshingano ko icyari cyo gikwiye Pence. Mu buhamya bwe Hutchinson yasubiyemo amagambo ya Meadows avuga ngo Trump ntiyibwiraga ko abigaragambiriza Pence hari ikosa barimo. Abashyigikiye bwana Trump bari bashinze igiti cy'urumanikiro mu busitani ndangamurage National Mall aharebana na Capitol, nubwo abashinzwe umutekano ba Pence bamuhungishije ubwo abigaragambya bari barakaye. Bamwe mu bigaragambya banageze hafi muri metero 12 hafi yo kumugeraho muri Capitol. Nyuma Trump yaje kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko Mike Pence nta muhate yari afite wo kubuza inteko kwemeza ko umudemokrate Joe Biden yamutsinze mu matora ya 2020.
ariko byategereje isaha irenga kugira ngo Trump abwire abamushyigikiye kuva kuri Capitol akoresheje ubutumwa bwa video, mu gihe mbere hose yari yakomeje kwirengagiza ubusabe bw'abagize umuryango we barimo n'umukobwa we Ivanka cyo kimwe n'abandi bajyanama be bwo guhagarika mu ruhame imyigaragambyo. Turacyari ku buhamya bwerekana igitero cyagabwe n'abayoboke b'uwari Perezida Trump barwanya intsinzi ya Joe Biden ku ngoro y'inteko nshingamategeko y'Amerika. Cassidy Hutchinson wakoreraga mu biro biri mu ntambwe nke uvuye ku biro bya Trump yavuze ko yabwiwe na Anthony Ornato wari ushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano wa Perezida Trump ko Trump ubwe nyuma y'ihuriro ry'abamushyigikiye ryabereye hafi ya White House mbere y'uko akavuyo kavuka kuri Capitol yashatse kwambura imodoka umwe mu bashinzwe kumurinda wari umutwaye ndetse asaba kujya kuri Capitol kwifatanya n'abamushyigikiye. Trump yari yabwiye abamushyigikiye ko aza kwifatanya nabo mu rugendo rujya kuri Capitol, ariko abashinzwe umutekano we banzuye ko bishobora guteza akaga hanyuma bamusubiza kuri White House. Hutchinson yavuze ko yabwiwe na Ornato ko ubwo yari mu modoka ye ya limuzine Trump yumvaga cyangwa yibwiye ko bagiye kuri Capitol. Uwagejeje ubutumwa kuri komisiyo yihariye ejo kuwa kabiri, Hutchinson yavuze ko bwana Ornato yamubwiye ko icyo gihe Trump yavuze n'uburakari bwinshi ngo ninjye perezida munjyane kuri Capitol. Yatanze ubuhamya avuga ko Ornato yamubwiye ko Trump yafashe vola y'imodoka ariko yigizwayo n'umukuru w'abarinzi be Bobby Angel. Hutchinson yasubiyemo amagambo ya Bobby Angel yabwiye Trump aho yagize ati, nyakubahwa wavana ikiganza cyawe kuri vola, dusubiye kuri perezidansi, ntabwo tugiye kuri Capitol. Cassidy Hutchinson yavuze ko icyo gihe bwana Trump yahise akoresha ukundi kuboko kwe asunika Angel, akavuga ko ubwo Ornato yamubwiraga iyo nkuru yerekanaga mu gituza ahagana ku ijosi. Hutchinson avuga ko hakiri na kare uwo munsi bwana Trump yari yamenyeshejwe ko benshi mu bamushyigikiye yashishikarizaga kujya kuri Capitol bitwaje intwaro ndetse bambaye ibibakingira amasasu. Akavuga kandi ko perezida yarakazwaga n'uko abashinzwe ubutasi bakoreshaga ibikoresho byabugenewe bireha ibyuma mu gusaka intwaro mu binjiraho Trump yari, n'ibyo babonye bakabifatira. Bwana Trump ngo yavugaga ko nta kaga yarimo ndetse akinubira ko kwigiza abantu kure y'iryo koraniro byari kwerekana ko abitabira basa nk'aho babaye bake. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 mu 2020, ukwezi kumwe nyuma y'itora, uwari minisitiri w'ubutabera William Barr yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko abashinzwe amaperereza ba Minisiteri y'Ubutabera nta bihamya babonye bihagije by'uko habaye uburiganya mu matora ku buryo byaburizamo intsinzi ya Biden. Trump ubwe yatsinzwe imanza zirenga 50 zerekeranye n'ubwo buriganya. Hutchinson yavuze ko Trump yarakaye cyane ubwo yabwirwaga ibyo bwana Barr yatangarije umunyamakuru wa Associated Press. Akavuga ko yamenye iby'ubwo burakari ubwo yahuraga n'umukozi wihariye wa Perezida Donald Trump wari ushinzwe gusukura uburiro bwe bwari hafi y'ibiro bye. Avuga ko Trump ngo yafashe isahani yari ibyo kurya bye ayikubita ku rukuta, isahani irashwanyagurika n'ibiryo bikwira ku rukuta. Nubwo akanama k'inteko nshingamategeko kashyiriweho gukora amaperereza ku byabaye kadashobora gutanga ibirego, Minisiteri y'Ubutabera irakurikiranira hafi ubuhamya butangwa hagamijwe kuzemeza neza niba hari uwo ari we wese harimo na Trump ubwe wakurikiranwaho kugerageza kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020 mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubeli ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi, ufite ruseke ntabura masaka. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.